Ikaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri iki gitondo cyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ndagira ngo tuganire duhereye muri South Africa. Muri South Africa ibiri kuberayo biteye ubwoba. Abanyafrika bamereye nabi, abanyafrika bagenzi babo. Ibintu biteye ubwoba, bari kwinjira mu iduka ryuzuye, nyiraryo bakamusohoramo nabi cyane. Abantu bari gufatwa ku mihanda bakabazwa ibyangombwa aho waba uturuka hose. Abantu bari kukumerera nabi cyane. Abantu benshi ku mihanda bitwaje ibimeze nk'intwaro za gakondo. Ni ibintu biteye ubwoba biri kubera muri South Africa. Ibi rero abantu bakaba bakomeje kubyibazaho. Abantu bari kwibaza bati kubera iki abanya South Africa batajya kwataka abazungu, bakaba barimo kwataka abirabura bagenzi babo. Kuko ahangaha muri South Africa nubwo aba bazungu ari 8% by'abaturage ba South Africa, abazungu nibo bafite imitungo yose ya South Africa. Ibikingi byose birimo amabuye y'agaciro, ibihingwa, ahantu hose hazima, imijyi iteye imbere, ubukungu bwose buri mu maboko y'abaturage b'abazungu. Ukaba wakwibaza uti kubera iki abanya South Africa batarimo kwataka abazungu bakataka abirabura bagenzi babo? Ibi rero kugira ngo mubisobanukirwe byasaba gusubira inyuma mu gihe abanya South Africa baharaniraga ubwigenge bwabo. Mandela gifungurwa, South Africa cyabaye igihugu gisa naho ari sembore y'ubwigenge, ari ahantu umwirabura agiye kwigenga. Muri icyo gihe rero murabyumva, abirabura benshi bahise bajya muri South Africa baturutse mu bihugu bitandukanye. Ibihugu bituranye na South Africa, abakure bahise bajya muri South Africa. Kugeza ubwo mu bimukira 5 basabaga ubuhungiro, umwe yabaga arimo gusaba ubuhungiro muri South Africa. Bigeze muri za 2, South Africa bivugwa ko ari cyo gihugu cyari kirimo gusabwa ubuhungiro kurusha ibindi bihugu byose ku isi, kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kurusha Canada, kurusha Ubufaransa, kurusha ibyo bihugu byose mujya mwumva abantu bakunda guhungiramo. Muri za 2 South Africa niyo yari iya mbere isabwa ubuhungiro, cyane cyane ariko n'abantu baturutse ku mugabane wa Afrika. Ibyo rero byaje kuba ikibazo kubera ko ba baturage b'aba South Africa basezeranyijwe yuko nyuma yuko babonye ubwigenge bagiye kubona amafaranga, ubuzima bugiye kugenda neza, akazi kagiye kuboneka. Ibyo bitarimo kuboneka. Nyuma y'imyaka 30 babona ntabwo barimo kubibona. Biba ngombwa ko bajya gushakisha rero ikiri kubitera. Ikiri kubitera murabizi neza ni wa 8% w'abaturage b'abazungu bafite ubukungu bwose bwa South Africa, bikubiye ubukungu bwose bwa South Africa. Kubera ko rero abanya South Africa babirabura bagituye ahantu batujwe n'abazungu mu gihe cy'ubukoloni. Muri South Africa mukaba mubizi neza yuko imijyi y'abazungu cyane cyane abangaba b'abanya South Africa ntabwo abirabura bakunda kwigeramo. Abaturage rero iyo bagiye gushaka ikibatera crise, igituma akazi kataboneka, nta kindi kintu babona, bahita babona baba Nigeria, abasomali, abanyapakistani, abanya-Uganda, abanyarwanda se, abakongomani, aribo bafite business zimeze neza ahangaha, aribo barimo gutanga akazi. Kandi noneho n'aka kazi akenshi bakagaha abimukira nanone bavuye mu bindi bihugu, kuko ababimukira muri South Africa ngo baba basaba amafaranga makeya, bo baba bari tayari gukorera amafaranga n'abanya South Africa batarimo gukorera. Murumva ko umunya South Africa ikibazo leta abona ko ari babandi barimo kugiteza. Aho niwe ikibazo kirimo guturuka, nuko batagira aho bahurira na wa 8% wabibye byose, wikubiye byose, bituma kugeza kuri uyu munsi nta kintu bibitseho. Ibirimo gukorwa ahangaha rero biteye ubwoba. Nabibabwiye, bari kwinjira muri shop y'umuntu, shop yuzuye ni mwibaze namwe, iduka rinini cyane ryuzuye, bakagukinguza bakakubwira bati fata telefone yawe n'amafaranga yawe usohoke hano. Bari gufata video zisa n'iza propaganda zerekana yuko ibintu biri kugenda neza, kuko barakubwira bati fata amafaranga yawe na telefone yawe usohoke, ugasohoka bagakinga. Ariko si iyo bamaze gukinga ko ari bo bamaze gukingura, iyo batarimo gufata video ntibagaruka bakikingurira. Murabyumva ko ubuzima bw'uwo mucuruzi mu by'ukuri buba bushyizweho akadomo. Struggle yose yakoze ibirangiye. Ibi ni ibintu biri gukorwa n'abaturage bidashyigikiwe na leta, birimo kubabaza abanyafrika hirya no hino ku mugabane wa Afrika, cyane cyane aba Pan-Africaniste barimo na Julius Malema muzi ukunzwe n'urubyiruko cyane muri South Africa. Aho urabwira abanya South Africa ati rwose ntabwo ikibazo ari aba bantu, ikibazo ntabwo ari abantu namwe mushobora kujyayo mukajya gushaka akazi.
ikibazo aho kiri mugomba kuhabona, ni bariya bikubiye byose. Ariko umuturage nta kindi abona, ni uwo Mugande, ni uwo Munyamalawi, ni uwo Muzimbabwe ufite business aho ngaho muri quartier, utanga akazi cyangwa akakimana, uzamura ibiciro cyangwa akabimanura. Abaturage rero basaze muri South Africa, sinzi ikintu leta iri buze kubikoraho. Hari abo nabonye barimo kwihagararaho, hari nabo nabonye barimo guhita batanga ibyabo byose. Ni ugutegereza tukaza kureba, gusa ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba. Umuntu yasaba ko leta muri South Africa ibishyiramo imbaraga, abantu bakareba uburyo barengerwa n'ibyabo. Niba ari no gutaha bagusubiza ibyawe byose, niba ari niyo shop baguhereza iminsi uyiteze cyamunara, ariko ugenda ujyanye utwawe. None se iyo minsi yose ya haso barakubwira ngo fata telefone n'udufaranga turimo aho ngaho ugende, biteye ubwoba, biteye ubwoba cyane. Reka tuve muri South Africa dukomereze kuri Donald Trump. Donald Trump yihaye itangazamakuru, yavuze ati fake news mumeze nk'abagambanyi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe cyose iyo muri kuvuga yuko Iran kimeze neza, Iran yihagazeho mu gihe cy'intambara, mu by'ukuri muba mumeze nk'aho muri kugambanira igihugu, kuko mutuma Iran igira ibyizere bidafite icyo bishingiyeho. Donald Trump arumva ko abanyarani kuba barimo kumufungana umutwe, nuko ibitangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kubafana, birimo kuvuga yuko Donald Trump nta kintu yigeze akora, Navy yabo igihari, kuko Donald Trump yavuze ati abanyarani bari bafite amato 150 na amato 151. Aya mato yose nayashyize mu ndiba z'inyanja. Ukaba wakwibaza, Navy y'abanyarani tuzi twese ntabwo yigeze igira amato angana gutyo. Nta mato y'abarobyi Donald Trump yirasiye, ni bya bintu byose abanyarani bagiye bamutega, yagiye yirasira. Peter Hegseth akamubarira akamubwira ati uyu munsi twarashe amato 70 ingahe, uyu munsi twarashe 70 ingahe. Donald Trump ati Navy. Iran ntabwo ibarirwa mu bihugu bifite Navy. Ntabwo Iran ibarirwa mu bihugu bifite Navy rwose. Ifite intwaro zo kwirwanaho ku nkombe zayo, ariko ugiye kubara ibihugu bifite Navy, ntabwo Iran yazamo. Ntabwo Iran yazamo rwose. Wabanza ibihugu nk'Ubuhinde, za Korea y'Amajyaruguru, ni ibihugu biba bifite za Navy zikaze cyane. Usenye Navy y'Ubuhinde wavuga uti nasenye Navy. Usenye Navy y'Abanyakorea y'Amajyaruguru wavuga uti nasenye Navy. Ariko y'Abanya-Iran ishingiye kuri turiya du speedboat. Turiya du speedboat cyangwa se za drone zigendera hejuru no munsi y'amazi, ibyo nibyo Navy y'Abanya-Iran ishingiyeho. Ni intwaro zo kurinda inkombe zabo. Ntabwo ari Navy wavuga ngo nasenye Navy rwose. Donald Trump rero arumva ko aribo barimo gutuma Iran imufungana umutwe, ariko Iran yaramutsinze nayo irabizi ko yamutsinze, ntabwo irimo kugendera ku byizere bidafite aho bishingiye. Hanyuma muri Kuwait, Minisiteri y'Ingabo za Kuwait irashinja Iran cyangwa se Islamic Revolution Guard kuba baragerageje kugaba ibitero cyangwa se kwigarurira ikirwa bita Babiyan. Ibi ngibi Iran yabihakanye, yavuze yuko ari ibirego bidafite aho bishingiye. Hanyuma ahangaha ibinyamakuru muri Iran birimo kuvuga ingingo 5 abanyarani basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemera kugira ngo intambara ihagarare. Izi ngingo zirasa nizo tumaze igihe tuvuga, ariko kubera ko inkuru yongeye gusohoka bakaba bongeye kubishyira hanze, reka nongere nzibasomere. Nta kibazo. Baravuga yuko bifuza ko intambara ihagarara ku mirongo yose y'urugamba. Ubwo iyo bavuze gutyo haba harimo na Liban. Hakiyongeraho yuko hagomba kwishyurwa ibyangijwe n'intambara muri Iran. Ibyo ngibyo rwose nibyo barimo gusaba, nabo bazi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zishyura. Abanyarani bagomba gushaka uburyo baziyishyura. Hanyuma bakavuga yuko amafaranga yabo yafatiriwe cyangwa se imitungo yabo yafatiriwe n'Abanyaburayi n'Abanyamerika ubwo ngubwo igomba gusubizwa Iran. Hakiyongeraho kuvanaho ibihano byose byafatiwe Iran. Hakiyongeraho kuri cognizinga yuko Hormuz ari umutungo wa Iran. Kuri cognizinga yuko Hormuz ari umutungo wa Iran bisobanuye yuko wemera yuko Abanyarani bafite uburenganzira bwo kwishyuza Hormuz. Nicyo bivuze. Ibi rero ni ibintu Donald Trump avuga yuko bitakwemerwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko nabibabwiye nijoro, turategereza Daddy ave muri China, kuko yamaze kwerekeza muri China. Namara kuganira na Xi Jinping, ndakeka hari byinshi nawe azasobanukirwa atararimo gusobanukirwa. Hanyuma hari inkuru zikomeje kujya hanze zivuga yuko ibihugu birimo Emirati z'Abarabu na Saudi Arabia
byagiye bigaba ibitero kuri Iran muri cya gihe cy'intambara y'iminsi 40 ariko ntibivuge, ntibitangaze ko byagabye ibitero byo kwihorera. Impamvu rero Arabia Saudite na Iran basa naho ngo barimo kumvikana nuko Arabia Saudite ngo yajyaga kurasa ikabanza kubwira abanya-Iran. Ubwo birashoboka ko n'abanya-Iran babanzaga kubwira abanya-Arabia Saudite. Emirati rero zo abanya-Iran bakomeje gukubita agatoki ku kandi. Ibi bintu nibyubura Emirati zizahura n'ibibazo bikomeye cyane. Intambara niyongera kubura, mutegereze ko Emirati zizakubitwa kurusha uko zakubiswe. Iki gihugu kiri gukorana na Israel cyane, murabizi bimaze kwemezwa yuko Iron Dome zamaze kugezwa muri iki gihugu. Donald Trump amaze igihe arimo kubongera misile za Patriot, ariko ibyo ngibyo ntacyo bizabarinda. Ibyo byose twarabibonye ko ni fake. Iki gihugu noneho cyo kiri na hafi ya Iran, ntabwo bakeneye gukoresha za misile zigera kure. Emirati zizakubitwa nabi cyane nizigira umwaku, iyi ntambara ikongera kubura kubera ko abanya-Iran bari gukubita agatoki ku kandi. Intambara ziri kuba hirya no hino, iri kubera muri Iran, iri kubera muri Ukraine, zikomeje guteza ibibazo ibihugu by'abanyaburayi. Ahangaha chancelier w'Ubudage je ari imbere y'abaturage b'Abadage bamuteye buzi iteye ubwoba kubera ibibazo by'ubukungu. Ibibazo by'ubukungu chancelier w'Ubudage nawe ubwe yiyemerera, kuko aravuga ati igihugu cyacu ntabwo kigeze gihura n'ibibazo nk'ibyo kiri guhura nabyo. Hano akavuga yuko abantu 100,000 ku mwaka batakaza akazi. Abantu 100,000 ku mwaka bari gutakaza akazi. Abo bantu ni benshi cyane rero. Ni benshi cyane, murabizi. Ibi biraturuka yuko Abadage bivanye kuri gaze ya make y'Abarusiya, bivanye kuri peteroli ya make y'Abarusiya, none hiyongereho n'ikibazo cya Iran kitarimo kubafasha na gakeya. Abadage bari mu bibazo bikomeye cyane, ariko si bo gusa. Twaganiriye ku Bongereza, twaganiriye kuri situation iri mu Burayi bwose, cyane cyane irimo kugora abaturage bahembwa imishahara ihoraho, kuko ubuzima burahenda ariko imishahara biragorana nako yazamuka. Ubuzima burazamuka ariko imishahara ntizamuke. Ibi rero ni ibibazo bikomeye cyane muri ubu Burayi. Hanyuma muri Ukraine bafunze umusirikari w'umunya Scotland. Ni basirikari baba bigisha abanya-Ukraine cyangwa se babatoza abanya-Ukraine. Uyu nguyu akaba yarafungiwe ko yatangaga amakuru mu Burusiya, yari umutasi w'Uburusiya. Nawe ubwe yarabyemeye mu rukiko, kugira ngo mwumve uburyo iyi ntambara ibirimo strategy nyinshi cyane. Uburusiya buba bufite za maneko, kandi noneho muri ba bantu Ukraine itakeka, ba bandi ishobora kubitsa amabanga, ba bandi ngo baje kuyitabara, haba harimo abarimo kunekera Uburusiya. Biba biteye ubwoba ahantu. Hanyuma nituva kuri iyi nkuru turakomereza kuri Vladimir Putin. Ubu noneho urimo kwishimira ko misile yo mu bwoko bwa Sarmat yamaze gusozwa, cyangwa se igerageza ryagenze neza. Yavuze ati ibihugu byose ku isi, ibihugu byose ku isi nta gihugu na kimwe gifite intwaro yegera Sarmat. Sarmat iruta intwaro zose ziri muri ubu bwoko inshuro byibura 4. Izirusha inshuro 4 amakare. Ati kuko ifite range y'ibirometero 35,000, nta air defense systems zishobora kuyihagarika. Imitwe yayo ibi bisasu irekura ni ibisasu bifite uburemere ku buryo bishobora gusenya ahantu hanini cyane. Vladimir Putin, ibintu biri kugenda neza mu gisirikare cyiwe, biri kugenda neza. Apana experience yo kurwana urugamba rwo hasi ku butaka nkuru bari kurwana muri Ukraine, ariko nanone muri dissuasion za ntwaro zo kurimbura, za zindi zituma utekereza kabiri mbere yo kwiyongoza Uburusiya. Hanyuma Emmanuel Macron ahari ku mugabane wa Afrika muri Kenya, mu byo yavuze ku munsi w'ejo, yongeye kuvuga yuko urwango abanyafrika barimo kwanga Ubufaransa ruri guterwa n'abapropagandiste b'Uburusiya n'ibindi bihugu. Akavuga yuko ubu ngubu abantu bashaka gukoloniza isi muri iki kinyejana cya 21 ari Abarusiya n'abandi. Emmanuel Macron yavuze ibyo ngibyo mu gihe Donald Trump yari arimo gupostinga Venezuela mu ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko ari state ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye kuyigira state ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi uyu nguyu ni daddy w'abanyaburayi. Murabibona ibintu harimo gukorera abanya-Venezuela, ibintu ashaka gukorera abanya-Cuba, ibintu ari gukorera abanya-Iran, ariko Sebastian mu kanwa ke hagahoramo Vladimir Putin n'Ubushinwa, kuko niba yavuze n'abandi n'Ubushinwa nta kindi.
ati n'abapropagandiste b'Uburusiya. Ibyo rwose ni ukwibeshya cyane. Ni amateka mabi y'Ubufaransa n'amabi Ubufaransa bwakoze budashaka gusabira imbabazi, bushaka ko twibagirwa ngo tugakomereza aho twari tugeze. Ibyo ntabwo bishobora gushoboka, cyane cyane ko n'Ubufaransa butarimo kureka ingeso zabwo zo gushaka gutsikamira ibihugu bya Afurika no kwigira igihugu gikomeye cyane mu by'ukuri kigomba kubifatira ibyemezo. Ibyo nibyo bituma Ubufaransa bwanzwe ku mugabane wa Afurika. Nibareke ubwo bujura bwabo, barebe ko batazako ibihugu bya Afurika nabyo birashaka gutera imbere rega. Birashaka gutera imbere kandi Ubufaransa ni igihugu gikomeye, buri gihugu cyakwishimira gukorana n'Ubufaransa, ariko nibuve muri ibyo bintu byo gutekereza yuko Ubufaransa ari igihugu kidasanzwe, ibindi ari ibihugu bikirimo kwishakisha. Agomba kureka ibyo bihugu bikifatira ibyemezo. Niba baramwirukanye muri Mali, nta mpamvu yo kuzenguruka ajya gufasha imitwe y'iterabwoba. Ibyo ngibyo abanyafurika baba babireba, urubyiruko rwa Afurika ruba rubireba. Ntago Vladimir Putin akeneye kwishyura abantu ngo baze kubimuvugira, kereka abo bantu batagira amaso. Ibi Emmanuel Macron abavuga, ndetse umuntu yanavuga ko mu bundi buryo ni nk'igitutsi. Traoré yaravuze ati ni nk'igitutsi. Ni nko kuvuga ngo twebwe abanyafurika ntago tuzi kureba, ni ngombwa ko Abarusiya babanza kwishyura abantu b'abapropagandiste ngo baze kudusobanurira ibintu, banabidusobanura tukagenda tukabyumva. Twebwe ntago dushobora kwisobanurira ibintu. Emmanuel Macron agomba kurekiza imvugo ziwe, agomba gusobanukirwa neza ko n'amakata yiwe twayamenye. Hanyuma nkuko Tusigaba yabitangaje, ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugiye gutata cyangwa se bugiye gukora iperereza kuri biolabs zigera kuri 40 ziri muri Ukraine. Biolabs zagiye zivugwa muri Ukraine, ubu bagiye kuzikoraho ubutasi, ariko bagiye kuzikoraho iperereza. Sinzi ngo ni iperereza nyabaki, ariko nanone ikiri kuvugwa ahangaha ni iperereza bagiye gukora kuri biolabs ziri hirya no hino ku isi. Ako ni akantu mu by'ukuri katari keza gakorwa n'Abanyamerika, gushyira biolabs hirya no hino. Murabizi biolabs zikorerwamo amabi menshi cyane. Izi za Covid zagiye zituruka mu bintu nk'ibi ngibi. Mwabyumvise ko hari n'ikindi cyorezo kirimo kuza, cyahereye mu bwato. Iki cyorezo cyitwa gute? Reka ndebe izina ryacyo. Cyahereye mu bwato, ubu ngubu cyageze mu Bufaransa. Abantu babiri bamaze kuboneka banduye iki cyorezo. Iki cyorezo cyitwa gute? Mana yanjye, ntabwo ndimo kubona izina ryacyo hano, bagihishe. Niba ari helmet, niba ari ikintu nk'icyo ngicyo. Cyamaze kugera mu Burayi, cyarahereye mu bwato. Kandi noneho ahantu ibintu bitereye ubwoba, abadokiteri cyangwa se abigize impuguke batangiye gutera ubwoba abaturage. Mu Bufaransa batangiye kuvuga yuko abantu babiri mu bacyanduye ngo umwe yitaba Imana. Hari abavuga yuko ari umwe muri batatu, ariko aho birimo kuganisha murahumva. Ibi bintu bigomba guhangayikisha isi. Izo biolabs rero ziba ziri hirya no hino, mu by'ukuri ni ikintu kibi. Niyo mpamvu aka gakuru mba ntashaka kugasimbuka, kugira ngo mwumve bimwe Emmanuel Macron yavugaga yuko hari abashaka gukoloniza isi, hari abashaka gukorera amabi hirya no hino ku isi noneho. Hanyuma tugiye muri Ukraine, mu ijoro ryakeye habaye ibitero bikomeye cyane muri Odessa. Muri Odessa habaye ibitero bikomeye cyane, muri Dnipropetrovsk habaye ibitero bikomeye cyane, Poltava abaturage hafi 1/2 nta mashanyarazi bafite. Ibitero byabaye kandi muri Sumi. Niko n'Abanya-Ukraine muri iri joro bohereje drone nyinshi mu Burusiya, kuko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iravuga yuko Abanya-Ukraine bohereje drone 286. Izi drone zikaba zoherejwe mu ntara zitandukanye zirimo Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov, Tambov, Yoroslav ndetse na Krasnodar. Izi ntara zose bagerageje kuzirasaho, harimo na Crimea ndetse n'inyanja ya Azov. Nkuko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ivuga, izi drone zose bazisenye. Hanyuma muri Ukraine, uyu nguyu baravuga ngo ninde? Uyu nguyu ngo ni Deputy Commander of the 3rd Corps of the Armed Forces of Ukraine. Uyu nguyu yavuze ati Abarusiya bari gupanga gukoresha icyo bita tactical nuclear weapon. Izi ntwaro kirimbuzi zishobora kuba zafata uduce dutoya, zikaba zanamara igihe gitoya. Izi ngizi ngo bashobora kuzikoresha. Iyi proposal ngo iri ku meza ya Vladimir Putin kuva intambara igitangira, ariko ubu ngubu igitekerezo cyongeye kuzamuka mu Burusiya. Akangaka rero bakavuze, mpita ntekereza ko Abanya-Ukraine bari gutekereza ko indake zabo muri za Sloviansk na Kramatorsk bashobora kuzinukinga, cyangwa se
bashobora kuzitera nuclear. Ni ugutegereza tukareba. Njye mpamya ko Uburusiya butazakora iki kintu. Uburusiya ntabwo buzakora iki kintu. Hanyuma abanya-Ukraine bategereje misile nyinshi cyane, imvura ya za misile na za drone nk'uko ubutasi bwabo burimo kubivuga. Baravuga yuko bakurikije ibimenyetso barimo kubona mu Burusiya, indege zirimo kwideplasa, ibyangombwa birimo gukusanywa, ku buryo muri iyi minsi ibiri iri imbere bategereje ibitero biremereye cyane bivuye mu Burusiya. Hanyuma hano baravuga iki? Hano baravuga iki? Abarusiya batangiye kugaba ibitero kuri business z'abanyamerika muri Ukraine, kandi Donald Trump ntabwo arimo kubyitaho. Ibi bintu byatangiye guhangayikisha abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ukaba wakwibaza uti ni gute mutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo? Niyo mpamvu njya mbabwira nti Uburusiya bwarabajenjekeye. Abanyamerika ntako batagize ngo babaze Uburusiya. Amakampani y'Abarusiya yarashweho cyane mu Burusiya na drone z'abanyamerika na misile z'abanyamerika, ariko uyu munsi abanyamerika bakaba bakirimo kwijujutira yuko kampani zabo zirimo kuraswaho muri Ukraine, kuki ahubwo zitabaye target kuva ku munsi wa mbere w'intambara. Icyo ni cy'abaturage mu Burusiya bibaza. Iyi ni imiteto yo ku rwego rwo hejuru. Iyi ni imiteto utazana ku banya-Irani. Inyungu zawe bahita bazireba ako kanya. Hanyuma ikindi twavugaho ni iki? Tutegereje kuza kureba icyo abanyaburayi bari buze kuvuga kuri Sarmat yamaze kujya hanze. Vladimir Putin akomeje kwirata. Ni ugutegereza tukaza kumva uburyo abanyaburayi bari buze kuyipfobya, kuko byanze bikunze baraza gukina iyi mikino yo kumvikanisha ko batasigaye. Ibyo Vladimir Putin arimo gukora rwose ni propaganda, nta nubwo byanagenze neza. Sawa, amahoro kuri mwese.